the smurg which. I'm well on this dainte. Actually, big enough dainte. Can go by Shani's far a British is mar seo. Mar sin by tuna in echo K féidir rudaí ar plot I go dinner. Okay, yeah. So she BLOC, Upspace, Mad Egg, Interpol, Yamamori, Extinction Rebellion, National Lotto, Clive, Kick, Wilson Hartnell, AIB. Yeah. Támuid gnóthach. Támuid an gnóthach. Cara bheith gnóthach. Yeah. Nuair a thosaigh mé an comhlacht, bhí mé ag géirí daoine a chur le chéile chun obair de caighdeán níos fearr a dhéanamh. Den míad gachsáis fís ó ceol go fashionéis, scannán agus obair cupóideach. Ceam gur é an rud is tábhachtaí a dhéanamid na scéalta insint a ggur daoine nach bhfuil ná na scéal héin insint agus an fearna a chur amach sa domhan. Tastíonn ún dearcha daoine a athrú tríd scéalaíocht. So can I start you for láthar, David? Well, tá mé I bringload. Tá mé I spidal a meascán winter, ná le grá. Ag immert, is ag spree. The inner child, ná sé ag deasa. An gcéad lá nuair a tháinig mé isteach bhí glór agam agus tá sin mar géine le gachtaí anseo níl aon duine níos airde ná aon eile is cámuid in our éire. Táir seo, stáit ógé seo. Taobh Jock agus chur Katrina sa seo. An dachrucht ná like caithimid barla usage like to just articulate myself to the same degree that I want to be understood. I have to divert to English like, and it's hard, but it's just it's something that we're trying to work through in this series is like, yeah, just trying to strike a balance between articulating ourselves the way we want using our chonga. Mar sin táid chun iarracht mór dhéanamh níos mó gaeilge úsáid nó táid ag tapid san ifig I gcóir an trasha de BLOC. Táid ar an BLOC rudaí ampéirí an áit a déanam which ayahuasca is tír an a dathú lei seo é Peru. Agus tá an aghaing chun a bheith anseo chun an obair seo a dhéanamh. Leathanaigh ar right?